He's a humble man. Baby. Fantasy. It's a fantasy. Remember? That's right. That's right. And he's probably going to message me after this and say, you don't know what you're talking about. Mean plug for the boat. Yes. Ka aroha tō taina. Anipātene! Anei māua te pai kōrero māua ko Chey Milne. Kei te pēhea. Kei te pai. Kei te moke i tō tāua hoa. Ai, e tangi ana te ngākau ki tō tāua hoa ko riro. Tana whānau o tana whāia i tēnei wā, no reira whaiwhakaro ana ki aia, ki tana whānau o tira ki te iwi o Ngāti Rangitihi e noho pani nei tēnei wā nei. Hoi anō, anei tāua, o tira anei tātou, me te crew cam e whangamai ana kia kōrero tahi tātou, kia ora, mo te rohe nei o Tāmaki Makaurau. Ai. Ka tai te mutunga wiki. Ai, nui ngā mahi kapa haka. Koe nei te tahi waua rohe. Pauanga nui tēnei i runga i te wātaka o te ao haka. Ne? Kei roto i tēnei rohe ko te momo o ngā kapa tautohi tō pēnei a Waka Huia, pēnei a Manutaki. Ana e maiangi ana, kua kare te maiangi e rangi, kua roa. A Ngā Tūmanako e noho ana ki tērā taumata, e maiangi ake ana a Angitu, kei reira hoki ngā kapa katoa, no reira, he nui tēnei rohe. Ai, e tautoko ana. Anei ngā hua e te whānau, Tāmaki Makaurau i tū te mutunga wiki tuatahi Angitu. Ngā Tūmanako tuarua, tua toru te Waka Huia, tua whā te Rōpū Manutaki, tua rima te Taha Tū, anei tua ono te Poho Hinekahukura. Ka tirohia ngā piro hoki. I Angitu Tino koe? tata? I tūmeke koe? I tūmeke au. I te ahue nei te rārangi mai o ēnei kapa? A kaore au i tūmeke ki te tūranga tuatahi. Ai. Ia, engari te toenga o ngā tūranga ai, te rapea, e ai ki aku whakaro, he paku panonitanga kei reira. Ne? Ai. Ai, i kia au, kaore au hoki au i tūmeke i te āhua o te tahirua toru, taku mātaki, e rangi ai, i au whakaroa hau ka āhua pātata ake i taku titiro ki ngā māka, āhua tata ake whitirei ki tua, kore ka kōrero hia e tātou tēnei kapa hei te ronga o te hōtaka nei. Tāku te tiro, e tino miharo te hōtaka, me te āhua o te whakataitai nei. Ai. Tō tātou tangata a Tamihana. I reira koe, Tamihana. Full crowd, bro? Yeah, no, bro. Saturday, yeah. As usual, you know, whānau came out to support the top teams, but no, it was a mean weekend, full stadium. Bigger than Tainui, because Tainui was at the Claudelands, ne? Ki ana tērā whare. Very similar in terms of like the stadium type vibe, ne? He whakaro, bro? I'd say numbers-wise, probably roughly around the same. Okay. And purely because of maybe even just the setup. Like, yes. I went to the last Tāmaki Regionals in the same venue, and I feel like they had to close it in a bit more. I don't know, maybe, but in saying that, yeah, I had to sit up in the nosebleed seats. It was you were great. roughing it, Tamihana. You were roughing it. I was, but hey, it was mean. Got to see the choreography. It was great, but full house. And, yeah, the sound was awesome live. You know, I know there's been lots of whakaaro around that. I felt a little bit aroha for some of the earlier teams. It looked like some of them i te ahua haka i roto i te pōuriuri e tahi wā. The lighting, eh? Yeah, but in te ahua nei, as the groups got on, they kind of maybe, I don't know, it felt like, or maybe just i te ako ngā kapa, so kawe haere ki muara wātu. But I felt like e tahi wera kapa i te timatanga, ahua i te pōuriuri, the ends. And then as the day got on, whether like or not Ngā they... Tūmanako, eh? And te Poho Hinekahukura, the ones that were on the end, I felt like i te ahua pōri rato. Hoi anō, but and it felt like there were a lot of promo, probably the biggest walk you had to do out of all of the regionals, but the market looked pretty cool. No, yeah, great setup. You know, huge kids area outside. Mean stalls, mean close stalls. Yeah, you know, te ahuatanga tino pai ki au, the side cam, walk-on cam. I don't know. Yeah, I liked it.
I Te don't know. aroa, I want It it. felt like some of them walking on were dodging the camera. Yeah. They had to do a sidestep. Kaore au e dodge. Well, that's when you trip up as you're walking on. No. Multitasking, patai e ngā wahine. Hoi anō, tahi ki te ono, ane me te roanga atu, hea whakaaro. Mena ka, Angitu, hea whakaaro i reiro o hoa. Ia, nai, wana te tū aku hoa, ka mihi nui kia ka maia, Ai. a koia i taki i te waiata tira, Ai. me tana tāhua hoki. Little bit of a consolation prize, Pia. Yeah. Oh, haka hopefuls, Ai. rawe te hotaka. Yeah, no, i rawe. E mohio ki te nuinga o ngā kupu ki ia waiata. Ne? Yeah, well, kiko, mō te atea. Right, it was, eh? And then waiata airinga, Ai. and then poi, ko te manu. So, Ai. yeah, nei he rawe tērā. Tēnā poi he whakamihi tērā kia Annette, I think. Ai, yeah. Nō reira, tino miharo, mihi ana ki taku tuahine, kia Blake. O tira ki te whānau, pere mā gangster, and actually quite strategic, I want to say. Te whaiwāhitanga o toko hei kai tātaki, me ngā tāne, i rereke, I want to say a lot more, uniformity. E hara i te mea i te puta, etahi o ngā tāne motuhake nei, ki au, and so I reckon, I roto i ngā hōtaka ko hori atu nei, we've spoken about, the most famous entrances, and i te katakata tātou, i te āhua ko panoni, te whakaeke i roto i ngā tau. This entrance had it all. It had demos, it had kori, it had weird stuff that you can't explain. Like, Yeah. what was that boy doing the demo with? Ne? I don't know, but it was cool. Yeah. Ne? Tērā pēr kei a rātou e tahi whakamāramatanga, but I'm not sure. It was pretty, their bracket was pretty mean. Yeah, you have to watch it heaps of times, kia mārama, well, kia kite i ngā āhuatanga katoa e haere ana i te wā kotahi. Kaore no kia mātaki i te bracket 20 million times. Nō reira, kaore no kia rongo Māori kei ngā kupu o te whakaeke, but it felt like that boy was trying to be like a patupaerehe or something like that. I don't know, but some manu or something. But he miharo. Yeah, Tēnā yeah. pai. Ai, crew cam he whakaro a koutou. Ai, Kei te pai koe, Mr. Kikorangi. ai, New South Wales, man. Tēnā koe. Kia ora, kia ora. O Kia ora. whakaro happy? Oh, nā, i rawe. Yeah, NT, Ngā Tūmanako, they would mean gangster, kawa, the man. He was mean, eh? He was mean, bro. I pai ki au, quite strategic, really. I feel like they might have maybe gone over with 18 wahine or something like that, because they had a few gaps in there in the beginning of the entrance. But strategically, Kawa was standing in the second row middle I te tūranga o ngā wahine, because he had the patu. And it filled in quite nicely. Ai. It ki te filled hoki in au very te rā. nicely. I was like, I see what you're doing there. I like it. Ai. Well, kei konei e tahi kōrero, Ai. nā te anonymous judge. Kia ora. Me whai wāhi mai pia Ki konei. ki o tātou kōrero, ia tātou ka heke ki ngā kapa I whai wāhi atu. Ana, hei tā tēnei anonymous judge, e mihi ana ki a koe, e kore whakahua ko wai, engari Angitu, a class act. Angitu continues to pioneer a modern kapahaka style, retaining the Kia ora. foundation and blueprint of a traditional kapahaka bracket, while blending modern melodic tones and creative theatrics that strengthen their storytelling. Ai, marika, yes, e whakaia nau ki tērā. Ai. Ai. I a tāhua hoki ki a hau, I kite I te neke haere o ngā kaihaka, haere te mea I upu mau ki te rārangi tuatahi aroaroa kapa. Ai. E rāhuatanga ka mihi a toko I te pakari miharo o ia. Tanatu. Me te kaitātaki wahine Ai, o tai atu Liana. ki ngā reo waiata, I te waiata tira. You know, Kei a rātou. I tētahi o ngā mea whakamiharo ki a hau, mō e pāna ki a toko me te kaitātaki wahine kaoreu te mohe o ki tana ingoa. Kuliana. Sure. Kia ora. Well, I te mutunga rā, I te wā I tūtahi, it felt like the whole bloody crowd because there were 20 million hakas. I Ai. just two Māori rāua, Kia and they ora. just received it. Kia ora. And it felt like Toko was drinking it in, the experience. And I liked that. Yeah. Yes. I pai tērā ki a hau. I tahi wā, he tere tonu tā tātou just either get off, Yeah. or like, I don't know. But I te rongoa hau, I tana noho whakaiti.
Tēnā koe. I ai e tūra. And that was cool. Yep. Yeah. It was really Hea nice. te take ka heke tātou i te atamira i ngā tangata e don't haka know. mai ana. Runga pia i te pohehe kei raru te taha ki te Ai. wā. Ka haere tonu te wā. Koira noe ho pia Yeah. te Me taha ka whakatau pērā. pia tētai tangata. E noho. Kia mutu te Yes. hi, kua Yeah. mutu tā te kapa mahi, Ai. runga i te Yeah. atamira, kua mutu te taha whakawā. Yes. Ana he mihi ki te hunga kua tai Hard atu. out. Can we just talk while we're on the here? Sure. Ngā tūranga ne, no reira Angitu I Wikitoria, I Angitu. But I roto I te prize giving, really they came second in everything. Yeah. And I Wikitoria rātou I te Waiata Āringa, Waiataringa. but coming second, you know, being consistently there, proved to be pretty good. Well, that's Hard right. out. Hey. Anei hara I te mea me toa I ia I ngā taonga, engari ko te taonga toa whakaihu aka te Ai. mea nui. Oh, ei. kia ora. You know, so coming second, tērā pēra, you know, 0.5 behind first, eh? But if you're not winning everything, kei reira e tahi āhuaranga, Ngā piki ngā heke me ne. ngā heke, Ai. e rangi Angitu, I wainganui mo te mea katoa, tino whakamiharo. Now, I would imagine, you know, tātou katoa kei te noho I roto I te prize giving, kei te Yeah. mahi te Māori math. Ne? Ai. And I would imagine Pere might have been getting a little bit like, hey! Ka tai ana ki te wahanga mo te reo, I reira ka kite, tātou katoa ka noho ka whakahua ngā whakaihuaka o te reo. But he first equal te reo. Yes. Ne, Angitu, Ngā Tūmanako me Manutaki. So you gotta think, if it was me, mena ko haua pere, noho ana I roto I runga I te atamira, and I'm doing my math, thinking, okay, Ngā Tūmanako kua Wikitoria I te poi, Wikitoria rātou I te haka, and what a haka. Hoia no. You know, and Waka Huia, but they didn't win the reo. So I would have been sitting there going, ko Wikitoria Ngā Tūmanako. You know? But Just kia hoki ki te reo. Koe nei te wātu atahi, kua noho te reo hei wahanga I motu hake yeah. ne. kamutu every reo judge I a rātou tētahi item Wahanga. rereke. And me miharo tērā kia hau. Yeah. He pai tērā e ki ana tērā, ko te mita o te reo kei te tū katoa. Kia ora. E haere ana. But karoha ki ngā judges have to do the whole tū, no reira, me wāwahi tia. Ai. Wā, kau. Me wāwahi. Nei mai te hapa. Ia me tātou ka whakanga mo wāwahi te reo. tātou. I tērā, no Kia reira. ora. Yeah. Yeah. Interesting. Ara anō te tai pito kōrero nā te anonymous judge. E toru ngā kapa I toa, engari he tohu tera o te reo ki roto o Tāmaki. You know, e ai ki ai he toko maha pia e tai tangata I amuamu. Engari, kei te ora te reo. Kei te ora Tika te reo. tērā, tika Kei tērā. te ora Kia- te reo. Kia noho tonu ki a Angitu mo te wā poto nei. Ai. We must acknowledge Angitu mo te āhua o ngā kākahu, Ai. ngā makawe, Ngā panekoti. ngā raukura. Because this kapa, and we know for sure, tūhoi mā, pere mā, they are sticklers for ensuring that, you know, ko te, the look of the kapa has to look absolutely beautiful and stunning. And that's what I take from this anonymous judge with the class act. Te āhua o te tū, you know, from composition through to the notes, through to the way that they look, and the hair, the ladies looked stunning. I loved it. I loved the uniformity of the hair, and just paying a particular attention to those things is important to acknowledge. This Nā is reira, my e mihi overall, ana. tika tau, babe. My overall, taku ata arotake I te tū Angitu, kia hau, kei te āhua pull back a little bit rātou. Kua kitea e rātou tō rātou reina. Tērā pē I roto e tahi atu whakataitau o mua, ahua mua rawa I konei, kaore pē kahani ko rā, I ēnei, you know, they've got a few rounds under their belt now. Kua kite rātou I te huarahi ki te angitūtanga. Nice. Pun intended. Ne? Ana kaore kore kei te whirinaki hoki ki ngā kōrero o mua, you know, ngā hua I te Ai. kāhui maunga. Ai. Kaore kore he akoranga nui o roto. And I would say Matatini would have hurt them. Like feelings nei. They've gone from what? They come second overall in the prelims, tērā takiwa, top 3 in the prelims, to 10th or 11th Yeah. in the finals. He piki dropped tērā. Ai. No. And what was it that made those drops
And then kua ata rawe ki rātou. Yeah, e i mihi ērā ana mea. i te rā, ne. You've Yeah, got two man. options. You either stay down there or you pick yourself Yeah, back man. up. And kua kitea i tino whakapaukaha pere, kia Angitu tōna kapana rei, And- ka nui and- te mihi atu. Rōreka ngā oro, tunes were mean. Nice. They had it all. Nice. Ara. I want to say when we get into the top 12, they're up there, man. Kei reira rātou. Sure, before we get into all of the juicy yarns, ka tahi anō au ka kite, only about 50% of you are actually subscribed to Arataua. Nō reira, make sure you subscribe and tautoko the kaupapa. It's that easy. Ngā mihi. Kapa tuarua Ngā Tūmanako. Ooh, All right. another team with Yeah. heaps of mean tautokoro people. Tino pārika reka ki au te mutunga o te whakawātea. Yeah. Yeah, te ahu o te exit, beautiful. Big hit. Yeah, tino ngā hau. Ai. I pai i ahua, I rongo hau I te ihi I tō rātou whakaeke singing entrance. And I was like, wee we go. It was I pai kia hau te ahua o tērā whakaeke, and I'm glad they changed it up a bit. I'm glad they did, because he nui ngā repeats ne I roto I tērā tū. So mena I tāpara rātou I te whakaeke, I reckon we would have, just our my Māori as a kaimātaki would have gone heke. But te ahua o tērā whakaeke, te whakahiki, te whakarewa I o tātou whakaro me o tātou wairua ki tētahi taumata, it was mean. And just classy, really. Yeah, Hey, yeah. Reo tāhua, reo rōreka. Sharp and... clean, Yeah. kaore he hapa. They hard to beat, man. Hard to beat. An interesting fact that some of us know, if we're friends with them on Instagram, is I tino raru tēnei kapa, I te wiki I mua I te whakataitai. Ai. I te mea I Māwiwi katoa rātou. It spread through their kapa. Marama I tino raru, she was meant to be on Haka Yarns last week, Ai. but I māwiwi te tuakana rā. So I... Taku tuahine, or aku tuahine, Yeah, but, rāua but tahi. taku tuahine Georgia, she just, you knew. She's Drinks super a late. bucket of concrete and hardens up a little bit. Whereas tērā atu aku tuahine, no. And I te pātai mai ia mo ngā rongoa e rā mea katoa. But, Engari, I yeah. miharo, like, I te mōhio I pērā rātou, days before their performance, e kore e kitea tērā. He tohu tērā o te kaihaka pai, o te kapa tino pai. Because, you know, actually, to be honest, nobody really cares if you were sick. And Pono. they showed none of that. No We had one sees clue. Yeah. no one sees the backstory. No. And no one cares about the No, backstory. unfortunately. But that didn't obviously impact them. I'm sure it did, you know, in the lead up to, would be, oh my God, but I tino eke. Me mihi e hau ki taku taukite. Whakawhiwhi Te- ia ki tama oh, tīpare. ai. Nā tērā tuaku taukite I tuku I te tīpare ki aia. Ahua romantic mo te kapora. Nā tino he whakahira tērā I tino I rewa taku ngā How kau. te tikanga o tērā? Mo te Taku hunga? mōhio Yeah. te kautau, te kautū. Me eke koe ki te kautū, ka tahi ka whakawhiwhia koe. Nā, ki te koe I roto I ngā kiriata, ko te kāhui, ko te alumni, ne? Kua whakawhiwhia, ki e rā tīpare, ka tūra, ka tuku I ngā tīpare. Mahanga, awea ke rātou kua whakawhiwhia ki era I reira. Tino a tāhua tērā. Kāre he kapa I tēnei ao haka e rite ki a Ngā Tūmanako, mo te tā ki te reo, mo te whakahua I ngā kupu Yeah. kā rongo, tātou katoa I ngā kupu katoa. Kamutu, tēnei mea te whakapono, e whakapono anau ki a rātou, hei te urunga I taku mōhio, kei te mōhio rātou, he hata rātou e waiatana ana, kei te tino whakatinana I ngā kōrero o roto. He tino tauira a Ngā Tūmanako mo ngā kapa o te motu. Kua kia hau I tēnei roto I ngā tau, and I kataina hau e kere ama, and Anipātene maybe, me etahi atu, tāmati waka. No. Te mita o te reo, te maramo tō rātou, tā rātou, whakamahi te reo anō he rākau ātū mō rātou. Tika. Ne? And koe nei te tahi o rātou, tino raukura, is te maramo te reo and just the cleanness. Hard to beat. Really. Tino. And really when we're getting to, you know, because he hawhi maka I wanganui a Angitu me Ngā Tūmanako, really we're getting into mistakes
we're not getting into how mean you were. And there were I mean, many. you have to be mean, but really, if they're at their top 3, mena ko Te Matatini, mena ko regionals, it's coming down to who makes the most mistakes. And I do wonder if the fact that they were so early on in the day, because they were the second competitor, I'm sorry, I'm not too sure, but with Poho or Hinekahukura, then Ngā Tūmanako, you've got to think, if they were later in the day, could there have been a bit of a change in result? Because of a 0.5, that's nothing. That's someone just going, meh. Yeah, so. Yep, they were mean. They were mean. Muri mai a rātou. Ko te Waka Huia. I tua toru. Ana mehe mea ka hoki ngā mahara ki ngā piro. I orite ngā piro I wāinga I te Waka Huia me Ngā Tūmanako. Nō reira, tino tatai wāinga nui ngā me e toru rai? Half a mark. Nā te reo pea I... Angitu Ngā Tūmanako. True. Yeah. Engari rawe te whakaeke. Rawe te Hia whakaeke. ke nei ngā wā kua mātaki au I te whakaeke. Ka tutu ngahi nawa nawa mean. It reminded me a lot of Waka Huia I ngā warutakau. Karakau he rākau, āhua pērā, te rongo, you know. It reminds me of ka te tira hoki o ki runga ki rara ki hea, whatever the words are. They were mean their whakaeke. Ngā wāhine, te nuku o ngā wāhine, ngā tāne, offbeat movement. Nā, I miharo. Me mihi ngā, you know, a moeahi me Jameson hoki, they were mean. Rauwa tahi toa I a rauwa te wāhanga kai tātaki, yeah. That's cool. Yeah, ko moeahi rauwa ko marama, a ka tai ko James. True, okay. Well, Anei tika ana ki aku nei whakaaro. Yeah. He momo a moeahi. The bro Jordan there, still doing it. Te pūranga. Hoi anō, kei te rongo hau, mō Waka Huia, kei te rongo hau, kei te hoki mai rātou, and kei te e pīrangi ana, te ao Māori, kia hoki mai rātou. It's mean. If I was to ride the wave. Yeah. Kare moe me mena e tai ana, but praone, Titan, I roto I te haka, ka puta mai ia me te mihi ki a papapita, their haka was mean. And ahau nei iau e whakarongo ana ki ana kōrero, I was like, tika! Mohe koe ki te hōtaka mokotoa? Kao. Kara koe te mohe o ki mokotoa! Oh, That's praone Titan. Mokotoa! ka mātaki au I tēnei pō. Again, mo te reanga tamariki, pēnei ahau nei, he was a superstar. And I still think, mokotoa! But anyway, he was mean. He was mean. Kei a rātou tētahi Māori. What do you reckon, Crew Cam? Hups, what did you think of Waka Huia? Yeah, no, they were mean. Yeah. They were mean. Yeah, te tuahine ra te kai tātaki. Moeahi? Yep. She is gangster. Yeah. She is mean. Yeah. Yeah. Me korea ki te māma ne. Pretty much, eh? Me te papa? Me te papa? Papa Melks? Tika. Yeah. Tika. But yeah, tika. Yeah, no, they were mean. Ko tētahi mea pai ki au, kua e kaha ki te ana te iwi e koro ana, e hoki mai ana a te Waka Huia, hea pia tērā kōrero hoi anō. Kei te tārai pia I tō rātou anō waka, I tēnei, you know, 2026, engari, ko te mea tino pai ki au, kei reira tonu ngā tūāpapa o te Waka Huia, o te ao haka, I roto I tēnei kapa, kei te tō mai I ngā āhuatanga auaha, hei rere kēpea I te ahu, engari ka mihi a James, kei te kite I ana mahi roto I te kapara. I should have messaged taku tuahine at the Vika. Me taku I rā mutu I roto rā. Ka pai boy, I don't know about the white eyeliner, but ka pai. The go. But Māori whakatika mai babe me Anipātene anō hoki, Tamihana. I roto I te poi, I noticed for the first time in a while, you know, korero nā koe mo te tū āpapa, you know, the poi, they do the poi, but they're one of these teams that really forever have relied on footwork as well. And I tino kitea hau I tērā. Maybe, I don't know, has it always been there? Yeah, I'm sure it has been there. It's But for always some been reason, there. for this one, I kitea hau tērā, I'm like, Okay. oh, true. Kia kaha koutou. Ko tētahi wahine I tino whakatina nei tēnei, ko ēnei.
She had those moves on lock, and she always did it. And Angitu, I mihi rātou ki a ēnei, ātāhua te rā mihi ki aia. And I want to mention te Waka Huia o mua. It was cool. It was really cool. And mā rātou katoa, nā tautohito i ona wā, ana kei te tautoko rātou te kapa o tēnei wā nei. I got a message from one of my bros. I got a couple messages from a few different bros. As you do. But this bro was in an official capacity there, ki reira. And hei tāna. And I actually really agree. Hei tāna. Ko ngā and I say quote unquote, ko ngā non-comps o tēnei rohe were actually the highlight. And actually better than every other region. And hei tāna, and he says, I don't know why. And he reckons maybe it was because they were pan-tribal and kei te tū rātou me tētahi kaupapa āhua rereke. And hei tāna, the non-comps were the highlights for him. Yeah. And I agree, the Waka Huia o mua, I want to say Tabs doubled up on his kōrero because I feel like he did this in the last regionals. Fred Henare kawehara mai ki tō mātou pāti, te Waka Huia. Yeah. But tika tau, babe. And āhua strategic te mihi Angitu ki a Anetma. As they do, they've been doing this. Yeah, they have been. It's a bit of a pattern. So Yeah, last they one have was been. Hidia. Yes. Yeah. And Auntie Jolie perhaps, and the one before that, was there someone else? I think there's a bit of a rautaki. Kei piri tēnei moa. Anipātene! Haka Yarns. Anyway. I feel like if they were going to mihi to us, it would be like not a mihi. It would be a growling. Ko ka mihi. Oh, kia Anipātene he mihi, It'd be engari a anō kia jab horua ko. type of, mena i whai wahi tātou, that's what it would be. All right, kia koke ki te Ai. rōpū tua Rōpū Manutaki. Mean. Yeah, he rawe a manutaki ki au. I tino rongoa hau, I kororoa ahau ki Howie. Howie Morihana. Ko rātou tana tino. I feel like they're missing a couple of the tino kaihaka tāne tā koe kororo nei. Wahine the kei reira, they were mean. But, again, at Matatini, if their draw is mean, they're going to be on. They're going to be there. Yeah. They're going to be runabout. Yeah, I te whakamiharo atu au kia ngā kirikiri. Kaore roa ka whānau mai tana pepe, engari wana tonu te tū ki te atamira. They've always been, kei reira, tūana ki te atamira me tahi wāhine, like, mutunga mai o te hapu. Tēnei wiki mutunga mai o te hapu. Again, I don't want to show my age again, but rua mano, Matatini, kei reira te tahi o ngā wāhine, iconic karo te mohi o ki tana ingoa, ahua blonde o na huruhuru, but she was full on hapu, with the taiaha and everything. But, koia, babe. And so, yeah. Now, they've always done the full hapu styles. Well, e mihi nui ana. And pai kia kōrero hia tēnei I tēnei wā, I te mea ko Matatini, ko Manutaki tēnei. But I want to say there was like a mihi kia pāpapita theme going on. Because in Maha, I felt like it was like almost every second group. Yep, te Taha Tū. Taha Tū, rātou obviously. Waka Huia, but I felt like there was a vibe going on where mihi kia Manutaki, mihi kia Papapita, maybe even Ngā Tūmanako a little bit. Well, te o ngā kōrero I puta I a te Taha Tū, ne, mihi I a koe o rāna, mihi kia koe I a koe o rāna, so but mahi rangati rāna. No, tika, hey, and same with jumping back Waka Huia, ngā mihi a praone, kia Papapita, anei tō iwi, yeah, tika. But yeah, man. Yeah. So, kia kaha Manutaki, mihi kia koe Tiger, pretty good. Get moving in, go closer to the middle, right? Kia ora. Yep. Tiger, you got a few fans coming your way, I reckon. Few more fans, I reckon, Tiger. There we go. Just. For those of you kei te pirangi ki te whai I runga I IG, Hone Matthews, and maybe in brackets Tiger. Koe re tana ingoa kārangaranga. Just saying. Tino pai. Anyone else want to shout out? Tuku a mai. Crew cam o whakaro more
Manutaki. Oh my god. Whakaro mō taiga. Mean plug for the break. Yes. Karo hato taina. Ei, whakamāia. Ei, te mea he tāne humari e. Yeah, a yeah, taiga. yeah. I know. Engari, I mean, my sisters, they always get the props, eh? Hey. Yeah, no, Georgia and Kairangi and Blake, they always get the... whakanuia. Hey. Kia ora. Anyway, A solid fave, te Rōpū Manutaki. Ai. And kei reira rātou, ahakoa I pēnei te whakaraupapa mai o ngā tahi ki te whāhara nei. Kei reira tonu rātou. Ai. Me te manako ia kā piki. You know, kā piki anō rātou. Tuatahi rātou I Te Matatini, so that was a bit of an unfair placing for the draw. Ai. And I hope e kore e pērā ki a rātou anō because they deserve to have a good chance at, Well, you know, at Te I don't really Matatini. care. Well, everybody does. as long but as it's not us. Hey. Hey, kei te whakataitai tātou kua. Hey, te whakataitai tātou. I hope it's not them again, but I also. even more than that, more. I hope more. Kaura tātou. Hoia no, yeah, tika tai, babe. Ai, nā reira. Ko wai I tuari mā. Ko te Taha Tū. Mean entrance. Mean Mean tino entrance. wanai. They had some dominoes of doom going on there. Yeah, ka mihi ki ngā hunga o NTM kei taua kapa, Levi. I reckon, e hara tēnei te taki. I tērā te wiki, te kōrero tātou mō ngā kaitātaki, te kaitātaki wahine a Taha Tū, she is gangster. Tā reo, yeah, tana reo ai te kaha. Oh. And she's kind of he rūma mana ki te oma ki muri ki te whakatā. She is in the front for the whole thing, leading. Yeah. He gangster ia. I just think, I can't help but think, mena I paku whakapōturi rātou I etahi o rātou waiata, ka rongo hau I te ngao mai te tīmatanga ki te Yeah, mutunga. it'll be easier to digest. A little bit. Yeah. A little bit. Tautoko ana. You know, I te- because it's a lot. It's a lot. Yeah. Wana. Hi. Ngari. It's just, whoa, Yeah. give me a break. Yeah, Hey. kua tai au te Give rongo I ngā yourself a break. kōrero. Yeah. Aye, Marama. aye. But that, kei reira, well, you know, mō tētahi kapa e ū ana ki o rātou matapono, you know, e ū ana ki o rātou pūtake, me mihi rātou. Ai. Yeah. And mau te kaitātaki wahine rā, and te whānau, ngā whānau o kōtuku, te kura kaupapa o kōtuku, me te ngā whānau o Massey, mean. Very similar, this group, te Poho o Hinekahukura, me whitireia ki tua, ēnei hapori nei, I roto e te uru me te tonga. They're doing a solid. Hara tēnei kapa I te kapa whakapaipai kanohi noi hone. I runga I te atamira, I roto I ngā kaupapa ātu, Yeah. kei reira rātou. Nā reira he mihi nui ki a rātou e tō ana, you know, I era kaupapa ki mea wāhi ki hia ki rānei, ko te wero pēr ki a rātou, mai rāno. I noho au ki tēnei kapa I au I awanui ārangi, te wai te whakahaere a Maurits mai a rātou. Kei reira tonu pēr, ka reo I te mohio. Engari, ko tētahi wāhi nui I te tino hihia rātou kia aro, I taua wā, ko te taha waiata, ana kei reira pēr tonu, tētahi wāhi hei whakapakari mā rātou, e tuku ana I tēnei te aroha. Engari, koira te kemu e tākoro nei tātou ne, mea hua eke ngā taha katoa I roto I te ao haka. Kei a rātou e rā mahi ātū, kaha tino wana, engari ko te e rā ātū taha pēr. Ko Te te- take e pēnei ana ngā. Kia au, tautanga. tika tāu, kia au ko te waiata, taha waiata, e ringi kaua noiho nei te taha waiata, e ringi ko te kia mārama ngā kupu. I te mea ko te mita o te reo I Tāmaki e haere ana I te tū katoa. Ne? E mena kei te haka, mena kei te horo, kei te kai horo horo, He māma noiho te tango maka. Yeah, koira noiho. And, Kei reira you ngā know, kaupapa. and mena kei te tango maka, I konei, I kora, then automatically, you're out of the top three. Unfortunately. Ei, Yeah. Now, and tētahi so- kōrero nā te anonymous judge, although they didn't place in haka at this whakataitai, they have placed in the top 3 for haka over the last 2 matatini. Ai, Nā reira, no, that's big. That's what I mean. Kei te ūrātou ki o rātou mātāpono. Ara, ko te haka, Ana. te kauaka,
kaua i o rātou whakaro, me o rātou kaupapa. So that's why I'm like, kind of like, maybe not actually whakapakari te taha waiata. hei aha, Hei aha tērā, just mahi i te haka, but me wānanga rātou i te taha puta o ngā kupu. Koera te mea hei whakapakari mā rātou, I think. E ai kia. E ai ki a Super Judge Chey Milne. Who the hell is that? Yeah, exactly. Exactly. Hoi anō. Hoi E mihi anō. ana. Me, te rōpū whakamutunga, well, hare te mea Tua ono. whakamutunga, tua ono, te poho Hinekahukura, hea o whakaro. I kite anuitia, Jeff, ne. Kei te marama kia hau, etahi wā ka tū te kaitātaki hei pauhihiko, hei paurarama mo te kapa. Marama ana tērā. He mahanga, he taira tēnei rutu ngā kapa katoa. But the dancing thing in the whakawātea, not my cup of tea. Taiwa. Yeah. And waimari i te momo o ngā tautohito, I reckon, kei roto rā. But te awana, he's doing something right, because ngā kapa e rua, ki ana, but tino me wānanga rātou i tira. And he's probably going to message me after this and say, you don't know what you're talking about. And kei te tika koe, my bro. But yeah. 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 Ai. I rongo i ngā kaupapa i waiata nei rātou, no reire pāna ki te mokopapa i tū i te rātou, hanga piu, no reira kei te waiata e pāna ki ngā ahuatanga kua Pākia rātou. Kua Pākia rātou. So he rawe tērā. Tino pai te ki te ia Aaron, kai raku, he tautohito te Aaron rā. Te Matatini māua i te whānau Waka Huia, then he's gone to Ngā Tūmanako, kei roto rā Neri, Kahiwa mā. So they got some gangsters. And Big Pete used to be with them. But, yeah. Ana kia ki nei whakaro e hara i te mea ko te pō Hinekahukura te A-team, te mea i kite i tētai tino kai haka ki te rau o Hinekahukura, anō reira, you know, he tautohito tonu kua taia te haere ki te kapa matua. Strategic move anō hoki i te me tika tau, tangata whakaari rā, Jared Rawiri, i roto i te kapa tuarua. Momo, I reckon he should have been in the top one. But anyway, but tika tau, tērā peke te whanake rātou. Yeah. Weres mā, kai raku mo tērā kapa. So, yeah, but koera kia hau, because really ke te titiro hau ki ngā marka, it's like over 10 marks i Wanganui i a Angitu me te pō Hinekahukura, ne? Yeah. Ka mihi ki taku tino kai pukana o Tāmaki Makaurau ki a Huia i te rau o Hinekahukura. Oh, yeah. Ai haka ana, ia tana pukana. She looks down, all white. Yeah, and I roto i tēnei kapa kei te kitau e toru ngā hapori, ne? Ko te hapori o Rutherford i whai ingo ai rātou. I ringi, ko te kapa ko ngā hapori kei roto rā e mōhio anau, e Angitu ana rātou, i Angitu ai rātou. Ko te hapori o Tāmaki Pāingahira, the concerts crew, ko rātou, ko rā ngā solids i roto rā, me Southside. He nui ngā manuire was kei roto rā. And, well, koe ranga mea mōhio anau. But koe ranga hapori e toru kei te whaka emi mai kia noho ko tēnei kapa. And maybe need Kingi, Peterson, I don't know what you're doing. Maybe you're just living quietly in retirement land. Me ko hukue, ki roto i te kapa nei. George and hoki. Actually, no, you need to be coming back to Wewehi, but you know. Crew Cam, ngā whakaro a te anonymous judge. Ai, kia ora. Te Poho o Hinekahukura delivered a strong and enjoyable performance, although their style is still developing. A couple of highlights were their soloist and kaupapa. The offstage kaupapa that creates Te Poho o Hinekahukura was shining through in pēnei tau kororo ani mokopapa, te hanga piupiu, and they had the best offstage kakahu e ai ki tēnei anonymous judge. So that's he whakahirahira tēnā. Oku whakaro mō Te Poho o Hinekahukura. I'm just really amazed at how this community, tēnei hapori, i raro i te kai arahitanga o Jeff, how you can stand up two groups like this and have everything, you know, under to support it, because it's he ua te whakahaere kapa. You've got your members, you've got
your kākahu, everything, Yeah. but they have something going, and They do, it eh? might be different, it might not be everybody's kapu tea. Yeah. Hoi anō kei a rātou te tahi Yeah. Māori, nā reira, tiakina tērā Māori, Yeah. Kia hoki kua tonu, wai, yeah. Yeah, ko kite e au rāhuatanga katoa. ko kite au ngā kiriata mō ngā moko papa, and they're all there, you know. So, ai, tika tau, babe, ko te wairua, and I'll steal te kupu tū hoi nei, ko te mate aone, kei wainganui tēnei kapa, e tino kahana, ne? Ki tō rātou kapa, te whakawhanaungatanga, rongo anau tērā. But if we're talking just a competition, and e ahua tūmeke ahau, I reckon it was pretty close between them and the Southside team. Whitireia ki tua. Whitireia ki tua, but clearly not. Kao te Ahua ahuani. te kaumaka i wanganui i a rātou. Anei, o horere au ki tērā, i te Mea mea, hoki. i miharo te tū whitireia ki tua. Mea hoki. Yeah. I pai ki au, I like the black on black puhuros. It's kind of cool. Yeah. But yeah, te atu o ngā kapa o Tāmaki Makaurau. Now I'm really jumping gun here. But me mihi koutou, Grace Foundation. Ai. Aroha Noa, Paddy, my bro Ats is in there on the get. I tata heke aku roi mata, te mātaki I tēnā kapa. And what they're doing for our people. Ne? Tautoko. And even the haka tautoko at the end, Yeah. it looked like there was a bloody ngā kara katoa me ngā rōpū katoa. E haka Me ngā tohu ana, katoa. ngā tohu katoa e haka ana mo tērā kapa. Ai. That was awesome. Well, I ki te, e ai ki ngā kōrero koera pēr te haka tautoko nui rawa, kua kitea e te tō tātou Yeah. anonymous judge, so Yeah. e miharo tērā. Nā. Engari, hi anei te kōrero ki te director I tapai Yeah, I te yeah. montage. E tahi o ngā shots. Yes, hey, come bro. on. Come on. But nā. This kapa, kei te mahi rātou, e ne mohi anau, ko ngā piki me ngā hiki ēnei, but koe nei te āhuatanga pai o te kapa haka. E tuku ana I tētahi atamira, kia Māori rātou. Ei, Ana kia he rongoa. rongo rātou I te Māoritanga. Tautoko. Ana koe nei ngā kaupapa me tautoko nei e te kāwanatanga. Ai, Yeah. yeah man. I te mehea tāhua. I kite I ara I te whakahihi ne. I te oranga wairua te tū ki mua I te marea. Mēnā ko hau, e te whānau o te Grace Foundation, haria tēnei kapa ki te koro neihana, haria tēnei kapa ki any other kapa haka occasion. Because te ahua nei, koe nei te kauaka. E puta I o rātou ihu ki te whaiau ki te o mārama. And you fellas were amazing. My cousin was in there last round, and e ki te tonu anau I etahi o ngā whānau, ne? I mean, that was very cool. I loved it. Ngā mihi. And I te wai I tū ngā whānau ki te mahi te haka tautoko, and they didn't know whether or not to get on or get off. Yes. I was so grateful that they decided to stay. Yes. And drink it Taua in. matua ne. Yeah, Whakatū drink I it tāna in. ringa. Oh, because they're beautiful. Ai. Good on you, fellas. Yeah, me rongo rātou I taua wairua. Nō re, e te tuahine, you've done an amazing job. Keep going. Whānau ni te tautoko, you fellas. I tino pai, te whakahaere, o te whakataitai nei, e te hunga nā rātou tēnei Yep. kaupapa I whakatū. Ana, me mihi, nui, ngā iwi katoa ki a rāhera mā, tana tira I whakahaere. Those of us who were watching from behind, you could tell that it looked like a really seamless competition, and I'm sure I reira ona piki, but ka mihia hoki ngā MCs, koe nei te korora te anonymous judge, I tino ora te mauri o te whare I te kaiwhakataki nanekoti I a piki te ora murahita, te whare haka o tainui, tono ato uri, hei kaiwhakataki I te matatini. Nah, No, picky's mean. ātāhua. Yeah. Picky is mean. And I want to say, and I ahua no te kura tahi māua, ne? A piki. Pūkana. Oh. No, but
because back in the days, pukana, ka whāngai hia ngā presenters ki ngā whakataitau maha ki te MC, ne? And ka ako koe etahi o ngā things. And sometimes these kapa haka shows, they put up dumb MCs. And people who just think to stand up there and talk is enough, hey, that's dumb. Yeah. And no. And I love Piki, ngā mea I kite hau. But don't bloody say this every time, and some of the Tāmaki ones did this. Close the doors. Who cares? Don't say that. Be mean. Be mean. Maybe they were told that that's what Yeah. they're messaging. Shay? Just, well, doors people know, eh? Okay, they're about to come and on. can someone be on comms so that the Something MCs like that. But the MCs, come on. But Piki, she is mean. Koe rā te take kei te mohio ia ki te MC. Yeah. I te tuhi o etahi notes, I te mea kua tērā ki ngā whakataitai kura tuarua I tēnei. No, Yes, yeah. and you And I know, was one like- thing she was doing, Annie was singing. So, Yeah, no, you know, kua you rā just singing. I was like, oh my God, I'm going, oi, 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 oi. No. You're gonna have to Your job as an MC, ne, me mohio koe. Kia ora. Your job as an MC is not to stand up there and look pretty, which some MCs get. You can do that naturally. No. But some MCs confuse that, and some MCs think that it's a fashion show for them. No, you're in your job. Bit of both. No. can be. No one If you cares. look nice, they'll look. If you look nice and you're dumb, then you're dumb and you look nice. But no, your job is to keep the crowd going for the kapa haka. And I hate to agree with you. Kia no, ora. and it's about warming up so that the kapa haka get the best vibe from the crowd, you know? And the job is to not just stand there and look pretty and use it as a platform to Be a pretty girl. I don't know, to wear your multiple gowns. Yeah. Anyway, Top 12. e hia ka whai wāhi atu. E toru, e whā? E toru pea, E rua? engari me wānanga tātou katoa, crew cam hoki, rakaia hoki. E tēnei wā anei Anei te top top 12. 12. Yeah. Nō reira. Anei wānanga hia ana mehe mea ka whai wāhi atu Angitu, Ngā Tūmanako, me te Waka Huia. Me te Waka Kia Huia. kune whakaro I tika ana kia whai wāhi atu a Angitu. Ai. Ai, me Me- whai wāhi me Ngā rātou. Tūmanako. Me Ngā Tūmanako. E hihia hoki ana o kia whai wāhi a te Waka Huia. Mea I tino hoki, wana te tū. e whakaanau ki tēnei. Yeah, engari hea Nō o reira. koutou whakaro. Kua highlighter ahau e whāngā kapa. Hei wānanga mā tātou. Now, I've been trying to keep our Haka Yarns whānau in the top 12. We did well. Hubs G. Tūhaurangi po. Hey, we lasted this long. You lasted a lot longer than what some other people wanted. No defence. No defence, Happy. He's a humble Good, man. baby. Fantasy. It's a fantasy. Remember? That's right. That's right. You know, so ko ngā kapa I highlighter hau, I've got Tūhaurangi, I've got Tauira, sorry, Montel. I still think you're mean. I really do. But now we're on these teams were mean, eh? Angitu, Ngā Tūmanako, pretty mean. And Waka Huia was too. Yeah. And I've highlighted Muri Whenua, and I've also highlighted Whānau Apanui. Me puta. So, ko wai me puta. Okay, so Tūhaurangi, ka pai. Sorry, bro. We love you. Yeah, tauira. Tauira? Ne? And Moody's. And Moody's? Moody's were mean, though. I want to keep Moody's Oh, on. me too, yeah. Like, Matavireira. They were pretty mean. But, okay, now we're getting to the pointy end, eh? Yeah. Well, And if we had a mehe mea ka whakaro tātou. Kia whakaro. Well, hang on. I guess another thought is really, Nei pea. I would keep Muri Whenua in, and it would be a hard toss to put our Waka Huia whānau are mean, but I don't know, I would keep Muri Whenua in there. Yeah?
I like this wānanga. I'm just saying, I would agree that our Angitu and NT whānau, yep. So you reckon Tūhorangi and Tauira out? Well, Okay. Tauira definitely. Sorry, Montel. Okay. Montel, Yeah, yeah. definitely Tauira. Yeah, and then Tūhorangi out. So then Angitu and Angitu and Ngā Tūmanako in. Definitely Defs in. Yeah. Ana ko te And then Waka it's Huia. Wakas. Yeah. I reckon Waka's got to go in there. Ia tātou e tiro I whakamu agree. ana I agree. ki ngā But Moody's were whakataitai. mean now. Moody's were mean. Maybe we need to go back and have a watch party of the top 12, eh? Well, Yeah. ka whakaaro koe ka panoni anō tēnei top 12. Tērā pia. No. I don't think so though. For me, I feel man, this is pretty clear cut, but it's just like it's either Moody's or Apanui that comes out. Just saying, Apanui came sixth. Here's a thought, and I'm throwing myself under the bus here. If we were going by the results of regionals, Yeah. this would look completely different. And it would be, you know, your casualties would be Tauira, Yeah. Tūhorangi. Tūhorangi, Yeah. and probably us. Where were he? Yeah, true. No, eh? sorry, us and Whanaapanu. You know, Yeah, again, yeah. If we're going taking out all the fifths, all the sixes, and you know had what I your mean? top 1 and 2 from each Well, actually, region, no, we came fourth, babe. Te Puku would be out. They're not even in Te there. puku ana here. We're safe. We came fourth. But you're right, eh? If we took the bottom 2 of all of the regions, then yeah. Those would be your casualties. So Muri Whenua would stay because he's toa rātou. well, that's what I mean. So it'd be Tūhorangi, it'd be Apanui, it'd be Tauira. Engari, harai te mea ka tika tērā, i te mea etahi rohe, ngā hunga i tai tua ono, ka eke tonu ki ngā Yeah, Waka yeah. Oh, Huia. e mea ana koe. So No, but it's I like, still think, aha ko hea te rohe, I still think Muri Whenua would make Matatini. Aha ko hea te rohe. Aha Yeah. ko te aroa mai, Yeah. aha ko Tāmaki, they might come second or third. Maybe not second. Third, but maybe not second. Now I reckon you're exaggerating now. Yeah, but no. Tamihana, I think aha te rohe, Moody's would make te Matatini. Aha ko hea te rohe. Even Mātātua, they would make te Matatini. I'm telling you. ka pai te hiku o Yeah. tika. All right, No. well, there's They were our mean. top 12 then. Ne? Okay, who's out? Sounds like the So general where were he? consensus. No. You're right over there. Hey. So we got Tūhorangi, Tauira, and... And Apanui. No, sorry, are we chucking in Waka Huia? That's Oh, So NT and Angitu are locks. okay. Lock-ins. So so Tūhorangi and Tauira are out. And would you keep Whanaapanu or would you swap for Waka Huia? Based on what I saw on the weekend from this regionals. and what this- Well, for me, I would say Apanui's out and Wakas is in. From Based what on I, that? Yeah, how I felt watching it, Wakas felt for me mean. Yeah. All right, there you go then. And for the Apanui whānau, we know that you've got some ammo here now. There's a to, post you know. coming from Raniera. Hey, Raniera, he was in Wakas as well. No, I think they. This is going to give them a really good. Not our pick, No. because hei aha mara Wakas tau was tēnei. mean. I miharo rātou. Ka pai. I think maybe their middles, but Because they were repeats, some of them. they were mean. Okay. Kapa. Ka nui tēnā. One Ka thing I nui do tēnā. think that Tāmaki and Kapa Haka as a whole need to wānanga. Tānima, belly buttons. This is so You random. show them. Do you show them or do you not? Oh. Because I think Cole, but some of these people are standing up there. E tino, te tātua e heke ana. And it's like, how te mea heke ana mid-bracket? I think I kake rātou e whakātua ni te pito. And I'm like, Is that a no? I think Cole. Unless you got a maro. Yeah, unless it's a low-cut maro, then kapai. But mena kei te mau tātua koe, Yeah. hunaia te pito. Yeah. Te poku. Te poku. Yeah. Ko te kōrero i tai mai kia hau, ko te tātua he tapu-tapu pupuri, rongoa,
taonga tērā i ngā wā o te pakanga, ne? And then ko te piupiu me te tātua, i te mea ki te Māori ko te pito he tino wāhanga tērā, ne? I whaia e ngā taua ki te patu, because if you stab that, you're beeped, ne? So i whaia tērā, so ko te tātua me te tāpeka, o tātou battle armour. So hunaia te pito, but some of these Māoris are rocking up there me te bloody pito way down. Oh. And on that note, Tāmaki, herenga waka. Hunaia te pito. wrap us out, Ani. Tēnā koe. But see, but here, sorry. The pito, for shorter people like me, we got to ride the wave a little bit of Dangerland. Dangerland, because the pito, if you go too high, then all of a sudden, the gap between the tātua and your kōmata, your u, is very slim. Ne? So you got to just cover the pito. So, but the taller people like Happy, he's got meters between the pito and the ooze. But Oh, riveting stuff. Beautiful. no, this is tāne issues. Ka nui ngā mihi e te whānau, ko te tūmanako i pai kia koutou ēnei wānanga, engari hoki mai a popo, ka wānanga a tātou i te whakataitai o Waitaha Matatū, e kainamu mai nei. Ai. Hei kona mai e te whānau. Ka kite. Kia ora e te whānau. It's the same message. If you liked it, well, make sure you like, heart, subscribe, and share. Haka Yarns. Toits.